Aceh living through this conflict, acts of terror are commonplace. We've been to take a detour to check it out. Oh iya itu. Lanjang ya. Yang inang hanalela gaduh mutudo angin badeba. Kang, dari belakang aja ambil gambarnya, Kang. Ya Allah, The dead man's sister arrived as we did and is understandably distraught as she faces a barrage of questions. Budegu pakai agama andara. Gejalam rimba Kusibla untung Bekenang bala. Barusan jam berapa? Sekarang jam 3. Jadi jam berapa Bapak tahu? Entah, saya tahu ini perusahaan nih jam 3. Mengganto bulun, mengganto uron, pajan sampo prang buda. Ya, ini bukannya untuk topeng semua. Ini disebar juga ya. Ini juga dikorok ini. Dikorok. Saya bilang, Pak, jangan Pak. Pude busare, mate busajan, lamsi unggavan sabok kerendang. Establishing the language the kidnappers spoke is important. If they spoke Javanese, they would be outsiders. Yung masa dile Iskandar muda. The commander of the 400 soldiers in this area Angin tapur is Colonel Rimbo. Salum gerakan mandu yang nadi kampung. Di daerah mana itu sebenarnya? Yang nadi But the horrendous murder that occurred just down the road from his post is apparently news to him. Angin badeba. Jino kabale budegu pangke agama andara. Gejalam rimba Kesibla untung Bekenang bala. Mengganto bulun, mengganto uron, pajan sampo prang no buda. Pude busare, mate busajan, lamsi unggavan sabok kerendang. Menan geware, niba indatu, yuh masa dile Iskandar muda. Angin tapur salum gerakan mandu yang nadi kampung.
yang nang di kuta Kuare taulah